zašto mi kao samosvojna, samostalna duša moramo nasljeđivati karmičke obrasce naših nekakvih predaka iz razno raznih života i linija? Zašto to nije samo na njima, ono što su oni napravili je na njima, na njihov teret, nego to ide nekom linijom kroz lozu? A to je ta krvna linija. Gle, uh, u prvom redu ono što trebamo razumjeti je da dužnost, to je darma duše, darma ljudskog bića je da uvijek pomaže. Prabhupada je rekao, duša čim se rodi, ona ima dug. Dug prema ocu i prema majci. Zašto? Zato što su dali tijelo. Ali otac i majka imaju svog oca i majku. Znači imamo baku i djedu, prababe, šukumbabe i tako dalje. Znači imamo krvnu liniju. Po toj liniji mi smo dobili određene, kako bi rekao, znači ono, ajme isti čača, pametan ko čača, ono, lijep ka mater. I onda još neka kombinacija ispadneš super. Znači, mi genetski, odnosno karmički, dobivamo razne vrste pogodnosti jer to tijelo je sukus naših prethodnih krvnih linija. Znači da imamo i dug prema tome, jer zašto bi vedska kultura rekla radi pindu? Jel? Radi, Ponudu precima, da. znači ponuda precima. Onda onaj tko pjeva sveto ime i dostigne razinu, ne znam, pjevanja svetih imena bez uvreda ili šudanam, čisto pjevanje svetih imena, oslobađa sve pretke. Koliko puta imaš u Šimad Bhagavatam, u taj citat, u Da. Purana. Jel? Znači vidimo, vedska kultura daje zapravo veliki značaj na to da se naši preci oslobode. Zašto? Možda su oni propustili priliku. U redu, to su duše u drugim tijelima, u drugim životima. Ali naš zadatak je da taj dug vratimo na taj način što ćemo pomoći dušama radiš ili radiš jagiju, radiš dezintegraciju karmičkih ugovora, radiš rituale u njihova imena, pjevaš sveta imena u njihova imena, služiš Boga, služiš sve te osobe, znači radiš sve ono što tebi donosi veliku dobrobit, ali vede kažu 1/16 ide na obitelj. Pogotovo sad nije ono ide sestrični i njezinom bratu i bratu od sestrične i njenovoj zaovi ili ne znam čemu. Ne, ide ocu, ide majci, ide babi, djedi. Znači ta krvna linija dobiva dobrobit. Ok, kod nekih jako moćnih duhovnih djelatnosti poput hodočašća i tako dalje, onda je velik dio predaka dobiva oslobođenje. Zašto? To je jedan od oblika Božje ljubavi. Zato što si povezan sa tom krvnom linijom, zato što si povezan sa tim precima, preci će dobiti neko ili oslobođenje, odlazak na svarga loke, na više planetarne sisteme, oslobođenje od ne znam nekih dugova i tako dalje. I isto tako i naši potomci, ako imamo potomke, oni mogu isto tako doprinijeti duši da napreduje, da očisti, da tako kažem, da nam pomogne da napredujemo u duhovnom životu. To je tako učinjeno. Da, ali što na primjer kada osoba nema djece, potomke da mu vrše ponudu, kako onda? Ako osoba nema djece da vrše ponudu, najbolje je da se pobine što više sam za sebe. Da. Šalim se, dobro, upola šala, upola istina. Ako i nemamo, ako je osoba uključena u duhovne djelatnosti, pogotovo u transcendentalne djelatnosti, u djelatnosti koji su oslobođeni karma kande, znači ja to radim pa da bude para, ja to radim pa da bude djece, ja to radim pa da bude karijera i tako dalje, to je isto u redu, to je karma kanda, plodonosne djelatnosti. Ali ako smo uključeni baš u duhovne djelatnosti, u djelatnosti koje izrazito čiste našu dušu, onda mi na osnovu tih djelatnosti nastavljamo dalje. Nastavljamo dalje sa onim što smo mi prikupili, da tako kažemo, u tom jednom duhovnom, u tom jednom karmičkom agregatu. Jel? Znači kao kad ideš u banku i uzmeš kredit ili na osnovu kredita dobio si neku kamatu i sad s tom kamatom
radiš biznis dalje. Jel? Tako i mi imamo to karmičko sjeme, sve ono što smo mi napravili, određena je kamata za nas da u sljedećem životu možemo ili uživati te blagodati ili ih možemo dalje iskoristiti za još veći duhovni napredak. Naš jer um je jako velik neprijatelj. Mi ako ne znamo kontrolirati te stvari ovoga, onda upadnemo u tu zamku suka duke. Jel, suka duka, sreća, nesreća, to je funkcija uma, sankalpa, vikalpa, prihvaćam, odbijam. Um će napraviti bilo kakvu kreaciju u našem životu, na bilo koji način će nas pokušati uvjeriti da to što sada radimo nije bitno, da to što radimo nije važno, da su to nekakve religijske norme, da su to religijske dogme, ali ne, svugdje, svi principi ovoga, sve duhovne djelatnosti govore o otplati duga precima ili za njihovu dobrobit, za njihovo oslobođenje ili kao izraz ljubavi i tako dalje. Znači, doslovce bez razumijevanja karmičkih ograničenja i načina kako ovi procesi, što si ti sada pitala, kako oni djeluju, nema dezintegracije. Znači, mi ne poznajemo kozmičke zakone.